a la supervivencia, más que a la constancia. Creo que sí que es verdad que iniciamos bien esos 5 primeros minutos hasta el gol de ellos. Al final es que tenemos una llegada al área, un córner que tenemos, pero bueno, sí que es verdad que al final el primer gol de ellos tan pronto, una jugada un poco, bueno, pues, no sé si aislada, pues igual sí que nos hizo venirnos un poco abajo. Ellos al final juegan con esa tranquilidad que tiene el marcador a favor, de tener esas situaciones que controlan bien para encontrarte gente que está libre todo el rato, y te da la sensación de que nunca has llegado a robar, y luego lo que haces son encima es que vas perdiendo fe en lo que vas haciendo, o cuando recuperas el balón pues no dañas, entonces al final pues ni dañas defendiéndote bien, ni dañas atacando. Y bueno, al final sí que es verdad que fuimos cambiando el sistema todo lo que pudimos y más, y sí que en la segunda parte, pues bueno, por lo menos al hacer un poco más lo que hacemos habitualmente, creo que igual estuvimos más cómodos, y luego pues sabíamos que teníamos que llegar por lo menos vivos a falta de esos 15 minutos para que luego pues ahora mismo lo que hablamos, como nos sale todo, pues esperar pues una situación de un balón parado, una falta, un penalti, algo más aislado que lo que estábamos haciendo en el partido. Parece que tiñades que ter enerxía e a fe dos últimos partidos. Sí, a ver, está claro que ao final, pois, na dinámica na que estás, pois seguramente eres capaz de aguantar un pouco máis sen balón, sen sufrindo, vendo que les teñen ocasións, vendo que ao final pois non estás cómodo, que seguramente pois se estiveres noutro momento da temporada, pois, bueno, faría moito máis dano, incluso pois, ao chegar ao descanso non quererías que podes, bueno, darlle a volta ao partido cos cambios ou variando certas, bueno, situacións que intentamos facer para poder estar máis cómodos e que ti, sobre todo, para poder sobre todo creer que podíamos darlle a volta. Apostaches pola mesma estructura que promesas porque che saiu ben ou porque tamén o Pontevedra formaba parte do plan de partido? Sí, sobre todo, bueno, un pouco por plan de partido, que les acumulaba moita xente na última línea, creíamos que iba a ser máis fácil pois tender atrás adiante, pois apretarlles un pouco mellor. Creo que nos inicios o fixemos ben, así que é verdade que, bueno, do fixenos moitísimo dano xogando máis directo que xogando un pouco en combinativo, e, bueno, sí que é verdade que logo cando pasan 20, 25 minutos o partido asenta, se xa non hai tanto xogo directo, pois, bueno, estamos máis cansados, eles empezan a ver onde temos as debilidades, e, bueno, creo que ao final foi un pouco o que te dicía, sobrevivir todo o que pudiéramos para chegar ao descanso e cambiar cousas, e, bueno, pues, pese a eso, pues bueno, sí que seguiron eles dominando, pero que ao final estamos todos entrados aburridos de decir que son o mellor equipo da categoría. Bueno, por lo menos estar en partido un día que ti non estás ben, pues bueno, xa é moito. Decíanos Tiago que nesa última acción a balón parado non ia subir, que mandache subir, caeulle ali no sitio, Sí, a ver, máis que subir a rematar, subiu a bloquear a outros xogadores, porque, bueno, polos cambios que habíamos feito no balón parado, pues perdíamos xente que facía eso, e, bueno, pues ao final, o que te digo, creo que todo o que non saiu durante épocas do ano, pues sai agora, e, bueno, pues aproveitalo para seguir disfrutando desto. As que ves aí, cortades un punto, obrigado. Sí, o sea, foi unha xornada que para nós casi, se non perfecta, casi perfecta, porque, bueno, o que te dixo, cortamos un punto, collemos un punto co líder da categoría, seguramente nun día no que bueno, máis aló do que te digo, de estar en partido e sobrevivir como podemos, pues, seguramente que non merecemos os 3 puntos, pero, bueno, o que digo sempre, non sei cantas rodas de prensa que merecíamos máis, e, bueno, sí que é verdade que algún día, pois, como este, pois, premia todo o mal que o pasamos durante fase da temporada, que facendo moito máis que eles hoxe aquí, pois non sacamos puntos. Seguro que hai ambición, pero é a recta final da Liga, esa confianza tens que transformar tamén en ambición por máis. Sí, seguro. A mí o que máis me preocupa que esta reta final, pois un partido como hoxe que podes perder, que non cree ni malestar nos xogadores, ni na xente, ni que esa decepción poida ser un castigo que emborrone o que estamos facendo. A partir de aí, creo que evidentemente tal e como estamos agora e o calendario que queda, pois que a nosa intención ten que ser, pois, intentar pelexar polo playoff, pola Copa del Rei, pero repito, creo que ao final o objetivo creo que se non está cumprido é unha catástrofe de combinacións que non debería haber, e
creo que ahora é o momento deso, pero dende que ao final ten que ser un premio onde estamos, que non perder 2 semanas seguidas, ou se perder aquí hubiese sido unha decepción evidentemente grande para todo polo ambiente que había, pero que non sea un castigo para nos estes días que podes perder contra equipos que pues, son superiores a nós.